Reka nongere nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho hereye hose. Imana ikomeze ibane nawe. Nshimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu Salama TV ugakana nakazogera kugira ngo uturusheho kubana gatanu kuri gatanu. Amahoro y'Imana nakomeza abane nawe. Wowe hereye mu bihugu bitandukanye by'isi byaba ari byo muri Afrika ndetse no muri East Africa, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zawo. Ndagushimiye cyane, mwifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana. Salama TV twiyemeje kujya tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Tujye guhera ku nkuru ivugwa yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yihanganishije abarundi n'umuryango wa Perezida Pierre Nkurunziza. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yihanganishije abarundi batakaje perezida wabo Pierre Nkurunziza wari umaze imyaka 15 ayobora kuva mu mwaka wa 2005. Nkurunziza yatabarutse ku itariki 8 Kamena 2020 azize guhagarara k'umutima nyuma yo gufatwa n'uburwayi mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 6 Kamena 2020. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko Perezida Pierre Nkurunziza yapfuye aguye mu bitaro bizwi nka hospitali Cinquantenary natwe turashoboye bya Karuzi kuwa mbere ku itariki 8 Kamena 2020. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Paul Kagame yanganishije abarundi muri rusange nyuma y'urupfu rw'uwari perezida wabo watabarutse yitegura guhererekanya ububasha na Evariste Ndayishimiye wegukanye intsinzi mu matora. Perezida Paul Kagame yagize ati, mu izina rya guverinoma y'u Rwanda nanjye ubwanjye nihanganishije guverinoma y'u Burundi n'abarundi bari mu kababaro ko kuba babuze perezida wabo Pierre Nkurunziza. Ubu butumwa kandi bugere ku muryango wa Perezida Pierre Nkurunziza. Imana ikomeze ibahe imigisha. Itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi ryavuze ko Perezida Pierre Nkurunziza yapfuye ejo kuwa 8 Kamena 2020 nyuma yaho uyu mukuru w'igihugu yarembye cyane hanyuma umutima we ugahagarara. Itangazo rigira riti, mu ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwa gatandatu 2020 rishyira ku cyumweru nibwo Pierre Nkurunziza yumvise atameze neza ahita anyarukira ku bitaro bya Karusi kwivuza. Ku cyumweru yiriwe ameze neza ndetse abasha no kuganira n'abantu. Ibi bintu byaje guhinduka mu masaha y'igitondo cyo kuri icyo cyumweru. Umutima urahagarara, abaganga bagerageza kumuhembura bakoresheje ibyuma bifashisha bahumekeramo. Yakomeje kumererwa nabi, abaganga ntibabasha kumurokora ngo bamugarure mu buzima. Igihugu cy'u Burundi cyanganishije abarundi bose ndetse gitangaza ko icyunamo cy'imisirindwi aho amabendera y'igihugu azamanurwa. Perezida Pierre Nkurunziza kuwa gatandatu yagaragaye kuri stade Urukundo iri imbere y'urugo rwe ahitwa Ibuye mu ntara ya Ngozi, ahakinirwa imikino ya nyuma y'igikombe cyitiriwe perezida muri volleyball nk'uko byavuzwe na radio na televiziyo ya leta yitwa RTNB. Amakuru avuga ko nyuma yo kuva kuri iyi mikino nijoro yahise arwara, ariyo mpamvu yajyanwe mu bitaro bikomeye mu Burundi bya Kalori. Tariki 28 z'ukwezi gushize kwa gatanu, umugore Bwana Nkurunziza, Madame Denise Nkurunziza, nawe yajyanywe Nairobi aho ari kuvurirwa. Amakuru arambuye ku magara ye ntabwo yabashije gutangazwa n'ababishinzwe. Perezida Pierre Nkurunziza yitabiriye kwiyamamaza kwa Ndayishimiye Evariste basangiye ishyaka rya CNDD ndetse na FDD yabaye mu kwezi gushize ndetse begukana n'intsinzi yo kuyobora iki gihugu. Nyuma y'amatora yahise ajya mu giterane mpuzamatorero cyabereye mu ntara ya Gitega igihe cy'iminsi 3. Muri iyi minsi mike ishize nk'umukunzi w'imikino itandukanye yarimo akurikirana amarushanwa atandukanye yitabiriye igikombe cy'umukuru w'igihugu. Ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko Perezida Pierre Nkurunziza yabarwaye coronavirus, birimo radio y'u Burundi RPA yemeje ko amagara ya Petero Nkurunziza atifashe neza. Reka nkubwire amwe mu mateka yabashije kuranga Perezida Pierre Nkurunziza. Perezida Pierre Nkurunziza yavutse ku itariki 18 Ukuboza mu mwaka wa 1963 i Bujumbura. Amashuri abanza yayize Ingozi. Se Estashenga Bisha yatorewe kuba umudepite mu 1900
1965 nyuma yaje kuba guverineri wo mu ntara ebyiri nyuma yuko ahitanwa n'intambara yo mu 1972 yahitanye abarundi basaga 800. Perezida Pierre Nkurunziza yarerewe Ngozi ndetse ni naho yatangiriye amashuri abanza, hanyuma ayisumbuye ayiga kuri antene muri Gitega. Yagiye kwiga sport muri kaminuza y'u Burundi mu mpera z'1980. Yasoje amashuri ye mu mwaka wa 1990 aho mbere yuko intambara itangira muri iki gihugu yigishaga siporo muri lycée do Muramvya mu 1991. Kimwe n'urundi rubyiruko rw'abahutu rwari rutewe ubwoba no kwicwa, yinjiye muri CNDD na FDD mu 1995 nk'umusirikare. Nyuma yaho azamurirwa ipeti, yagizwe umunyamabanga wa CNDD na FDD mu 1998. Mu 2001 yatorewe kuyobora CNDD na FDD nubwo habaye imishyamirane mu ishyaka, yongera gutorwa mu 2004. Perezida Pierre Nkurunziza wamaze kwitaba Imana yarashwe kenshi mu ntambara yari ishyamiranyije abarundi, ariko agakunda kurokoka, ari nayo mpamvu bamuhimbye akazina kitwa Peter. Mu mwaka wa 2003 yabaye minisitiri w'imiyoborere myiza muri guverinoma y'inzibacyuho ya Perezida Ndayizeye. Pierre Nkurunziza yatorewe kuba perezida wa Repubulika y'u Burundi n'inteko y'abadepite tariki ya 19 Kamena 2005, arahira ku itariki 26 Kamena 2005. Mu kwa kane 2015 Perezida Pierre Nkurunziza yatangaje ko yifuza kwiyamamariza amanda ya gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo binyuranyije n'itegeko nshinga ndetse n'amasezerano ya Arusha. Naho abashyigikiye Perezida Pierre Nkurunziza bemeza ko Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwiyamamaza ngo kuko ubwo yatorwaga kuba perezida bwa mbere atatowe n'abaturage bose. Hashize iminsi igera ku 10 abadashyigikiye ukwiyamamaza kwe barigaragambya, hari hamaze gupfamo abantu 12. Ibihumbi byinshi by'abarundi byari bimaze guhunga bihungira mu bihugu bitandukanye birimo nk'u Rwanda, Tanzania, Kongo kubera imyigaragambyo. Perezida Pierre Nkurunziza yari umurokore utabihishira ngo kuko yavugaga ko yavutse bwa kabiri, akaba yari anazwiho gukunda imikino cyane ruhago ndetse no gutwara ibijyanye n'igare. Perezida Pierre Nkurunziza yavukanye n'abavandimwe 7, babiri baguye mu ntambara yo mu 1993, abandi 3 baguye mu rugamba rwa CNDD na FDD, na mushiki we umwe gusa. Naho Perezida Pierre Nkurunziza yashakanye n'umufasha we Denise Bucumi. Nkurunziza mu 1994 bakaba bafitanye abana 5. Mu 2018 nibwo Perezida Pierre Nkurunziza yemeje ko atazongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse abishyira mu ngiro uyu mwaka, aho ishyaka rye rya CNDD na FDD byemeje ko Generali Evariste Ndayishimiye ari ugomba kwiyamamariza kuyobora kino gihugu. Generali Evariste Ndayishimiye yatsinze amatora ye ya perezida yabaye kuwa 20 Gicurasi 2020, ngo gusa agomba kurahira muri Kamena uyu mwaka. Bivugwa ko Pascal Nyabyenda wari uyoboye inteko nshinga mategeko ari ugomba kuba ayoboye iki gihugu mu gihe cy'inzibacyuho. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa mu bice bitandukanye. Reka ngaruke kuri no nkuru ivugwa yuko Denise Nkurunziza yaba yagarutse Bujumbura ahagana ku isaha saa 4 z'ijoro ryakeye ku isaha yo mu Bujumbura, nibwo indege yaguye ku kibuga izanye madamu Denise Bucumi Nkurunziza, umufasha wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wari perezida wa Repubulika y'u Burundi. Denise Nkurunziza amaze iminsi arwariye muri bimwe mu bitaro bikomeye muri Nairobi muri Kenya. Amakuru akaba avuga ko ashobora kuba yari arwaye cyangwa se akirwaye icyorezo cya COVID-19. Kuri wa kabiri ku itariki 25 Gicurasi 2020 urubuga rwa COS Media rwatangajwe ko Denise Bucumi Nkurunziza yajyanwe igitaraganya mu ndege yerekeza muri Kenya. Amakuru twamenye ni icyo gihe nuko yavugaga ko Denise Bucumi Nkurunziza yavurirwaga mu gace gatuwe n'abakire cyane kitwa Karen mu murwa mukuru wa Nairobi. Mu masaha y'igicamunsi cyo kuri wa kabiri ku itariki 9 Kamena 2020 nibwo amakuru y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wari uyoboye igihugu cy'u Burundi, umufasha we
wa Denise Bucumi yamenyekanye. Inzego za leta y'u Burundi zatangaje ko yazize uburwayi, ndetse umujyanama w'ibiro by'umukuru w'igihugu ushinzwe itumanaho Ambasaderi Willy Nyamitwe avuga ko Nkurunziza yazize umutima uhagaze gutera. Leta y'u Rwanda yihanganishije abarundi bose kuba urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza wari umukuru w'igihugu cyabo yitabye Imana. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe mu biganiro byinshi bitandukanye. Nkwibutse ko yari Salama TV, nshimira wowe wamaze gukanda subscribe n'akazogera ukabasha no gusangiza inkuru zacu bamwe batabasha kuba bazibona, ndetse ngushimire cyane, wifuriza gukomeza kugira ishya n'ihirwe, Imana ikomeze kubana nawe kandi ukomeze kugubwa neza.